Hare Krishna. We are learning Dattatreya Stotram. We have completed 6 verses. Today we will learn from 7th verse onwards. All of you repeat after me. Bhoga Bhoga Layaya Layaya Bhogaya Bhogaya Yoga Yogyaya Yoga Yogyaya Dharine Dharine Jitendriya Jitendriya Jitagnyaya Jitanyaya Dattatreya Dattatreya Namostute. Namostute Bhogalayaya Bhogalayaya Bhogaya Yoga Yogyaya Dharine Yoga Yogyaya Dharine Jitendriya Jitagnyaya Jitendriya Jitanyaya Dattatreya Namostute. Dattatreya Namostute Bhogalayaya Bhogaya Yoga Yogyaya Dharine Bhogalayaya Bhogaya Yoga Dharine Jitendriya Jitagnyaya Dattatreya Namostute. Jitendriya Jitanyaya Dattatreya Namostute Bhogalayaya Bhogaya Yoga Yogyaya Dharine Jitendriya Jitagnyaya Dattatreya Namostute. Bhogalayaya Dharine Translation देखेंगे. You are the abode of enjoyment and enjoyment itself. You are the support of those qualified for yoga. You are the master of the senses and master of the knowledge. Dattatreya, we bow to you. Bhogalayaya Bhogaya Bhogalayaya Bhogaya Yoga Yogyaya Dharine. I have gone to Bhagavad Gita too. Anyway. Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vignopashantaye Bhogalayaya Bhogaya Bhogalayaya Bhogalayaya Bhogaya Yoga Yogyaya Dharine Yoga Yogyaya Yoga Yogyaya Dharine Jitendriya Jitagnyaya Jitendriya Jitagnyaya Dattatreya Namostute. Dattatreya Namostute. दो पार्ट एक साथ. भोगालयाय भोगाय योग योग्याय धारिणे Bhogalayaya Bhogaya भोगालयाय भोगाय योग योग्याय धारिणे Bhogalayaya Bhogaya
जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। पूरा श्लोक। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। भोगाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितज्ञाय नमोस्तुते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय नमोस्तुते। वर्स नंबर 8। जो भी श्लोक सब अनुष्टुप छंदस में है, they can really be taken in multiple different tunes. Okay, we have just taken Vishnu Sahasranam tune here. Digambaraya Divyaya Divya Rupa Dharaya cha Dharaya cha लिखा है गीता थी, you note it as Dharaya cha. Okay. We have to add a line. Yes. Sadodita Parabrahma Dattatreya नमोस्तुते। 4 पार्ट में बोलेंगे। दिगंबराय दिव्याय दिव्य रूप धराय च तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगंबराय दिव्याय दिव्य रूप धराय च तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगंबराय दिव्याय दिव्य रूप धराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। दिगंबराय दिव्याय दिव्य रूप धराय नमोस्तुते। Translation: Naked, that means sky clad, your form shines with divinity. You are the eternal supreme Brahman. Dattatreya, we bow to you. Digambaraya divyaya Digambaraya divyaya Divya Rupa Dharaya cha Divya Rupa Dharaya cha Tadodita Parabrahma Tadodita Parabrahma Dattatreya Namostute. Dattatreya Namostute. दो पार्ट एक साथ। दिगंबराय दिव्याय दिव्य रूप धराय च
दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च दिव्याय दिव्यरूपधराय च तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते तदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च ब्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तुते। वर्स नंबर 9। प्रभु जी ने क्या हो गया? ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। ट्रांसलेशन हो गया ना, वो Yes, ट्यून के प्रभु जी। पहले ही हो गया। ओके सॉरी। जम्बू द्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जय मानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। जम्बूद्वीप महाक्षेत्र जम्बूद्वीपे महाक्षेत्र मातापुर निवासिने मातापुर निवासिने जयमानसतां देव जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जम्बूद्वीप महाक्षेत्र जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। In Jambudvipa, that is in India, in the great land that is Maharashtra, your abode is Matapura. Having conquered the mind, you are divinity itself. Dattatreya, we bow to you. Jambudvipa Mahakshetra जम्बूद्वीप महाक्षेत्र जम्बूद्वीप महाक्षेत्र जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने मातापुर निवासिने जयमानसतां देव जयमानसतां देव जयमानसतां देव जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय नमोस्तुते।
जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते नमोस्तुते। पूरा श्लोक जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने मानसतां देव नमोस्तुते। जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते जम्बूद्वीप मातापुर निवासिने मानसतां देव नमोस्तुते। जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोस्तुते जम्बूद्वीप महाक्षेत्र निवासिने मानसतां देव नमोस्तुते। वर्स नंबर 10 भिक्षाटनम गृहे ग्रामे पात्रम हेममयं करे नानास्वदा I made mistake नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तुते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तुते भिक्षासतानां गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तुते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तुते Translation As a naked beggar, you move between homes and villages with a golden bowl in your hand, collecting various delicious alms. Dattatreya, we bow to you. Bhikshatanam grihe grame. Bhikshatanam grihe grame. Patram hemamayam kare.
पात्रं हेममयं करे हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा नानास्वादमयी भिक्षा नानास्वादमयी भिक्षा नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दो पार्ट भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे 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 नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते स्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते स्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते पूरा श्लोक भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे स्वादमयी नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते आज सीखा हुआ श्लोक एक बार पारायण होगा 7 to 10. All of you listen attentively. भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रिय जितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदित परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जम्बूद्वीप महाक्षेत्र मातापुर निवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते all of you repeat after me हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम राम